shadows flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost a done from me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, gonna hear my praises roar. Up in the ashes, hope will arise. Death is defeated, King is alive. Sing a little louder. Never be lulun tha. Sing a little louder. Ase patay chat sina. Sing a little louder. 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 I'm gonna sing in the middle of a storm, louder and louder, it's going my praises roar. Up in the ashes, hope will arise. Death is defeated, King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Luna kimi sita me mo ako putot lun sinang lapen cari rapen na non arnam pan ro rapen na suri kia pathe alang nitum pan kai kita ni ditum kelongi awat awi ading awat adur awi sita me arnam kai kita nitum pan kahon ver nitum chokche ver sita me arnam nitum pan kai kita inhon lapen hai jumen ang piwer lasi nitum ro lun rapen lo na. Bless the Lord, O my soul. What a beautiful song that God has given us to His blessed servant. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Rombong là sẽ theo
it's very true. Arnam kipi ahir jume nitum lakha uni alang kuan si nitum phan ahir jume nang kipi ma. Lapen ili jonghele hisab dami pusida uni ili chokche son do lapen apor Arnam nitum kai kita nang piwer sitame nitum si Arnam natu tewarwe ili ning puthot lun sinang Arnam phan ro sinang ning aklong pen Arnam kipi ahir jume ili ke Arnam aban lo sita Arnam ke alangli supo alangli supi ason si ili tumpan ahir jume nang kipi lapen kai kita nang lakha lasi puthot lun isi lun sinang suri apirthe ning thelo kadoi ta thekla sulun suri pirthe karjong wir kai ke dolang nang phan ka che tong te la ne phan ki pi do tiga che the klem pi pon ne karjong karne batai si suri pirthe karjong wir kai ke dolang nang phan ka che tong te la ne phan ki pi do tiga che the klem pi pon ne karjong karne hem pune ja kong pi no na ne pera joker jong reng jile pache thang thek ji nang bir ta ke me pini pir the la si ning ke the pini pir the la si ning kete koanador ke so moni koanador ke so moni do an ke inuta virgi nang ning hang he ring ti ka kaya hu ning chi ru ji le pache thang po nang birta ke me batai si kon moni da dor ke so koana dor ke so moni do an ke inuta virgi nang ning hang he ring ti ka kaya hut ning chiru lo ne pache thang po nang birta ke me hem pune nang ban ja kong pi no na ne vera joker jong reng jile pache thang thek ji nang birta ke me pini pi te la si ning ke te pini pi te la si ning ke te Arnam Ardom sena hempu nang pan ro parpik lo ahok lo hempu nitum vir nai pot lo sitan nang ador ke so vi pensi nang nitum pan nang nam det lo ni ot lapen ni adim ke ban ason sita hempu nang nitum pan nang singhon nang vi pensi nam det lo lapen nitum ke long ai ason anta nitum ke phone ai ason anta nang si chak det lo lapen nitum pan ke ring mesen adim long sinang bilo lapen kai ke tanang pa hirjume paulo nitum ning chelardo nitum ahut pen matha krangti lapen ilitum kai kita
chok chi akam pen chi pleng set sitame nang kai kita oe nang hastrolong ki puason Jesus Christ yesterday, today, and forever is the same. Nang kai ki ta pini lapen kaya parta nang isiwet chelarli la sempu la sulun pen nang pan kiro pilo je nang arjume hitu pan nang kai kita piwer. Matai silun sina chorus hempune nang ba jakong pino na ne pena joker jong rengile pachetan tekji nang birta ke me pinipir te la se ning ke the pinipir te la se ning ke the Hempu Yesus Kristus men pensi ardom lo. Amen. Ing tamilo. John Barlow, Nong E, Limuel, Songja, Lapen Mukrang Pantame, Akiro Pilo, Alang Litumpen Nitumapan, Arnampan, Kiro Karchujiapan, Nitumapan, Nangkejapon Pot. Thank you so much. Akiro Pipar Piglo, Nang Litumapan, Lapen, Non Nitum Lam GS Pen Lampaklang Clear Prang, Nitum as a special prayer of thanksgiving. Athema pini ke the first day of giving la so 2020 nitum ke pamanpon ke chengsi day of giving lo nitum kato ko vita chini lo arnam nitum aphan ko an lo nitum aphan akirap nang kipi andi especially this time of this year of pandemic nitum kato ko vita chini lo stame la songbong stame arnam nitum aphan we have heard in the news nitum news long ta thek long lo ki porhi long lo Facebook long Instagram WhatsApp everywhere that we saw we heard nitum la so coronavirus a joine pirthe long munitum kithinang di kisung ke phonang do piklo stame la songbong stame arnam nitum aphan la an mesen pen starting from this coronavirus was from 2019 sita ladak anang kile an ke March pen sinitum lockdown chenglo la so keso sita me bad bomb lo sita me hula so March a chiklo pen pini November 7 a date an nitum aphan arnam la an mesen pen ang kibi di nitum phan la an keso kiune ang bong sita me okpran mesen ang kibi di corona pentame mate epokeso aphukeso kado ve pensame mate achak tum ke kisolong angbong stame ako kimi thu nitum che theklong di arnam nitum aphan la penitum me thang personal lifelong individual lifelong we may not count it, we may not give thanks to God, but we know it deep within ourselves di nitum aphan arnam ko anone every day every second every minute nitum aphan nang kirai nang ke japon nang protect pon nang forgive pon di and above all nitum pan arnam aphan ke pachini long di nitum pan arnam ardom nakne nitum arnam pan ke chini long ahog arnam pan ke chini long the living God upon nitum ke chini long tame this is the greatest blessing for us lasin nitum thurpet pen pini la so year nitum aphan arnam la an misen pen ang kibi nang keja protection nitum aphan ang kipi keso kyun e do an pen ang ke pachokopot thurpet pen nitum arnam pan kiro pinang pamo pen nitum lun pen akiro pilon no nitum a prayers pen stami nitum arnam pan akiro pilon na la so prayer nitum pini speaker mate nitum senior pastor pansi chuning rilo kardom ke ja ponchi aphan kang hon na pen kang jinso te parpek po arnam nang panakiro pilo po nang mesen nang nitum aphan la anak kang hon po arnam. You have been there for us through thick and thin. You have been there for us from the beginning, po arnam, till today, Lord. Nang nitumapan ke nang ason andor plup nang pi mesen ke cholong, mesen ke junlong, mesen ke chingchoy long. Nitumake nang karido anta po nang nitumapan nang kipi po.
And lasong bong sa amin, we are not worthy of your blessings po. Sa amin ang nitumapan ng forgive pen, nitumapan lang anak kang honapot po ng panakirupilo po. Thank you for your love. Thank you for your blessings po. And above all for your grace po arnam. Nitumapan piningan ni kan laan pirimi mea hut si tame po. Laan pandemic year hut sa amin ang nitumapan kiso kiun pen ng kipajok po arnam. Pulang no doan pen ng pajok ng protection security nitumapan ng kipi. Kadove kichumuve ang bong sa amin ang tumapan ng pacholong door plu pa here jumi nang nitumapan ng kipi nituma oda vedets na mekar arnivang nitumapan ng keja ng kiray don lakad tuway pot ng panakiropilo. And above all, Lord, thank you for letting us know you, for letting us worship you, for letting us come to know that you're true and the living God. Arnam, thank you so much for everything. Nang linong anso se petenang nang nirat anso se pechanang jisu inut peremen pen po pansi chardom no. Amen. Churolo ing nitamelo non ganitum kenang sot lam pikepaklang ba aluhi ke pachinia pan nituma General Secretary Songja Pansi Phapol. Kadawe panstame pini ani kang sama kadom pipajelo pen Kristo men pen kadawe panstame akiro pilo itu mapor gichipi pen pini itu DBCYM Youth Ministry first day of giving ani itu aman kipi pen kewang pot akiro pilo kadawe panstame itu ongdung cetek long pot enam panstame akiro pilo lapen lockdown dead pen cetek long lepin stami pini ke cetek long ceng stami do RJ si ningarong ulo yang itu pini lason youth pen kepatik pon pot nang itu aman pi pen kebang pon pot kiro pilo adu nutin na bang putim han stami kiro pilo stami ni tum ayutum do lang lanchot kali stami tum asong chehang pon bom lo nang ang itum stame metang ajir pijir po do pute chewan bomnon chethan wang rapet bomnon lapen pire nang ne nitum September 19 or September 19 lomon service ke do cheng da corona nang rural lah normat ke gerja ke bang tung anpan de bang tame thang the safe bang nam nang rai dunji lasi nang tumhan kado thai every week youth service long stame phapon lo itum 5 pen si do pon bom lo September 19 pen cheng pon lo la pen dak si do pon bom lo apor ke baji pho pen si do pon lo lasi mo arui stame ni tum do ponji lason si Apen pini itum han mai chwen pupon itum Assistant General Secretary panakiro pilo ni han steme ang lia por ken pon pot lapen itum han ang geja pon pot steme lapen praise and worship team tum han takiro pilo tum korte John pen chwen pupon si itum ayu tum han ang pangrum pipon si tum arji dingkloi pilo itum son full instrument ken itum karjulong le mate kachari le kitong te ke steme pini itum korte John leaders ke Japon pot pen itum lason aku prison worship itum ke tek tulong pot stame akiro pilo itum korte John mon stame la pen ari sangho Narsim Lemuel nong atuman stame akiro pilo ni son apor chipin pot la pen non ke wangji jong si un pote arui wang ta ke do son de me uji pusi ning the pon si chuning ripon lo korte John mon stame o matha pontha napen pini dak itum aprangsi itum mathan bang pini speaker lagi itum senior pastor Reverend Dr. S. Rongpi itum pan ju meeting hutsi alang lipan si pek pon dedlo ang horpi pon lo ya itum pan
first day of giving lo arna malam ke wani phan ke lapen alang li no pupon pe pupe tumhan apor chipi pot pini itum long dak sidolo asi alang li phan kedeng ai sab ni tum asabo chipi ponji poho pen kipi phan ni itu mayud director phan se chuning rilo kipi poni phan kiro pilo itum youth director phan stami itum speaker phan kedeng phan kecerap dun pot lapen itu speaker phan sang kiro pilo itum han apor pen pini itum han alam arna malam thani phan apor chipi pen pot lapen lalo lapan ke itum ayut tumang selo stami itum pini itum YouTube long stame live dam bom itum di BCYM a channel long do bom mon itum ako ana malam arju dorde ong present worship balun arju dorde ong special number arju dorde ong botemo itum hem dam pen lang dam tutame lang dam long ji asi na la pen itum technical team lake itum la itum Itum ayu director da dolo, itum la DBC long kai ke klembo matum, Dennis, apen Rongbong, atum, si itum ayud long anghor ke dotum an, YD lapen Dennis atum han ke pipon veda pos, tame itum Sarmar Mirak do, lathan isi kedeng onan tek technical team atim tumhan isi poho ketik pondo la si alang kote Rongbong phan kedeng phan chening rila tu mi pi pen ki pi pon hi chening rila mi pi pen dangan wan kiro pilo alang li phan stame apen un pote alang itu menta football stame lason ang claim nun thaibon alang li aning hango apen itu youth phanang kicherap dun kaita me do alang li apen kaita youth lang pusi alang li kaita cipupu nike son akiro pilo apen pini la program long amen ke do tum stame han stame akiro pilo alang itu non mat ke kewang LC theklo por pipen pot stame modan kirung hut bang nokchong bang avedeji mo assist my pupen kelang ponji phansi chuning ri panglo apen non announcement ke non itum football tournament non tarik captain cheng ponpo pini last day of form submission lo nitum pininge juta prangi 2 weeks baksi enchoji thema team ba kom hek 16 team wets nitum pha chot lo apen playing elo 16 team ke non tarik campaign cheng ponpo itum Christian English High School lo asi tuning ri lo kado we yutum an hon steme cherap dun tha itum akenang sot ke cherap itum ajak tumange non teraksi kedolang ne kusone stame patang non busi kipu kepulo service aprange stame mo tarik kepen ba penapen stame nang chiram tha itum line sai ki hi tho apen
penini akam claim ni dolen nasi yang cirabun tha kada weyut phanta phalo la penitum canteen steme aning kanwang son ki biji lasi komama ning ke hang atum nang pachini tha itu makinang sot ke dobang abelang in charge ke enjibang lasi chuning rilo kada we main ke korjang tum nang Pilopo aporang cipidun temeuji itu pinso tu mang cerab ni pange dolo stame okorjang numen stame amen cipita ki free itu si tuning ripon lo lapen itu tangkas stame rung lapu si cahang bom curung bom lo itu Pilopo sponsors pan itu winner pan ki pinengji do lah itu Ais tami monang itu un prote nang itu nang pachini tha bidunji ing hang puteme nang itu han welcome lo apen itu kadawe da chini lo itu pining non get last of second month lo November lo si gijut aning kan gijut po non ke si nang itu stame membership fee cipi pelang atum an cipi bon bom tha tum pharaga thom membership fee lapen akaprek kepathik wet ador ke tum piadan 300 lapen membership fee 300 lan wet lo lapen akaprek dolang stame hala bangge free will nang tum kon ma kiun an pino ani hang lo stame itum kepathik pon ke piadan bangge pharaga thom lapen membership fee ke pharaga thom lan lo la se itu han pachini pon lo apen pini ni tum kecetong tum penangan do keceteklong le pin lang ason ajiding klui pathure le pos tame itum pu punu Hitler supi lo birti sado alang ni hamren pen haram si dodo chini ne dalang thai bon kadawe tum alom so thur thade lalu birti teron pi alang leke hamren si dodo ini tameno la pen metric ne hs bodi metric bang bo hs metric bang edak si pas odi calvary ya dapen si pas lo lang leke hamren si ke do ki ong itum chini ne dat hek mo ang itum chitong los tame alang ni ke itum ayud lo birti teron pi hamren si dodo ala angtong tum angtong apunu supi lo bengke lapen dola lapen jakong di jakong corolang gitu nupat kan lapang chini thai po itum ke lapen kiro pilo Solomon man stame alang li accident pu ani si ahem kita mungkin stame alang li non accident stame alang li non tak cekok men si bang yo ari stame laan stame itu nangit stong para kiro pilo mo kadong matha pona alang li executive ben cingkoi du kemi pami pan adom bon ne lapen pu inut ingjir do sini ne neta la vertika hadung kang ni bang komanet neta sindat pachini dei ma rong kang tui churo lo nang chitong an pot dong si dak di pusi do buteng chitong an mom tame kero pilo pineng chitong an pot an si pachini pon chat po modolang bote VP ansia por pilo por pipo lan si announcement por en pon chat po solo Nituma General Secretary Songja Teron Panstame Akiro Pilo alang ni pen kenang sot alam malam ke paklang apor lapen aluhi ke pachini apor stame nituma pan na pachini lapen ke paklang pon apot alang li Panstame Akiro Pilo
non bang nitum putot ang deng dam tulo nang la bangke kardom apor tas nitum prayer secretary pansi apor people la pen kardom apor tang det apike nitum project alun mate special number le arju pon lo nang ke chengsi ke mukrang ingleng la pen Dennis strong hang pansi phalo la det lo te la tum tang det apike arnemika tisopi pansi phapit po la si kardom apor tang det pulo te alang nitum apor CNPG pansi tuning rilo non bangke prayer secretary pansi apor pilo. Aprangsi dak jitong ado wi phan sami Jesu Kristo men pen kardom pi pajirlo tum arnama phan kero pinang tum pening aningkan pandemic aningkan stami tum napusona hirjume kethe dong hirjume tum pini arni sami tum ongdung pen tum ke chitong long ko sami tum arnam phan ronang la pen ke tum sonsuria ki sung ki so to an sami tum phan nang pe jog long ko sami tum arnama phan ropo nang la pen ke pini ni tum la an kapiri meme aning kanang bong sami nitum pini first day of giving nitum ke paman pon long laki itum ahir jume the pikhangjang lasi itum ide pen mat tai tum chethanun itum ahir jume ke long lasi itum arna ma phan roponuna la pen ke kachuning ri bangke itum non football tournament sami itum chengpon po tari captain lasi la ke chengpen ki chu dalong sami itum misen pen ke pachun pon pami thek ji aphan la arnam phan hodai polonang la pen ki tu ayu ta tum sami ong dung pen ke chira pachitu dun thekji la pen ke ning si do thekji la pen ke asat hai sami tum ke jok thekji aphani tum arnam phan hodai polona nili pen chingpon sengdi si ardong polna hem pu arnam to ancharia bang kai ke kang hon kang din so nangi tum aphan yo esi em pu jisu nona for hempu nang dung pate bok tulong lagi nang hirjumi hempu o hempu nang ni nituma phaning jinso sikla bangso ning kan pandemic ning kanang bong sami nang ni nituma phan kang hon kang jinso apu anaki the ajok se hempu nitu kapiri meme tapuson a virus a hut sitami nitum jo nang hirjumi pen ajok nitum pini nang nitum nang lihem arum kang chera long nitum ong tung pen ka chingrum long la pen nitum labang so day of giving sami nitum ke paman long ko sami nang phan ro nang ni nitum phan kang hon kang jin so ka ki tami nitum phan ni o e hem pu nitum sonsuria ke so kisung do an tami nang ni nitum phan ang pe jok ko sami nang phan ro nang li hir jumi hem pu nitum phan chela khada mun e nitum e de pen ma si nitum chela khada mun e che thana mun e hem pu disu nang ni nitum phan kang hon kang jin so ke the pik pen a jok se pini nang nitum pini dak nang hem a room long nitum ong tung pen ke chitong long ko sami nang phan ro labang so girja hem sami nitum ke the na ni de ji la puson nitum phan e pe plangra nitum a youth member jing sami ong tung pen ke chitong ke ong mu chot thek ji a phan sami ni nang phan se hodai lo ko na pen ke non ke bang ji tari cap pen tari inkoi an la football tournament sami nitum ke pachun pon pami thek ji a phan sang phan hodai lo ko labang so football tournament along asa doan sami nang ling pe jokon tha la pen ke labang so football along men punitum youth atum sami ong tung pen ke charap tung thekji ning si do dun thekji la pusona ja kong ning tum phana pidun tha la ka do ka ve punang phan se odai lo nang pen ke rap tung jin so belong ji phan se Jesu Christ men pen si chodom lo amen chorola ni li ka dom palan sen cholo
Hello, check. Hello, check. Hello. Nang dia tha tum sabso apor en choloya. Non apor ilitum bhaini pini kadau be fans tame earning some first tum day of giving akardom putat nang tum kadau be fans tame pejirla ilitum pini dak what a beautiful name it is pu alun pensi arnam phan kiro pani sin tum ening hanglasi ilitum kijok chit anta ilitum han nang dia tha. You were the word at the beginning. Kam hai kiong ong mat la practice along me ka kedan mat chicho chok chela la si nang dia ida tha. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, and now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is.
What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Thank you. Thank you. Apor pipa chorola pini nitum kilunjia lo na ke God's not done with you po. This song reminds us how Arnam itum han kai kita itum long senang dolun ver even if we are broken, we are fallen or itum ajat le problems le do sitame Arnam kai kita itum long nang do ver la so alun putha.
sing narpi tum pensi dan rong popol sa alang lin tum dak aprangan wang bom tamelo aprang wang pen ani tum youth director pen si tami harna mardom pipon po dana puthak tum ardom deko kadok ka beta thur pechna kangthir hem pumuluk jiwa na phan ropar piklo nang de tum phan sana porki mi tu phan nang phan ropar pikla hem puisu pini ne tum pining aning kan first day of giving stan tum la son kaching room tu long pot sang phan nang ropar piklo la pen tum ahira sang pan nang phan kiroji phan situm dakwang la hem puisu Sempu isu nang penetum sonsuri ya hirzumi netum kelong hempu bonsta netum nang pan rotek tedet hempu isu spinning way por day of giving out abang putin sempu isu ninga klong pen hempu isu nang pan hempen sipatik sempu isu netum nang pan ke panong jisi netum dan cipan la hempu isu so dan of taksa nang pa hirzumi ta hempu isu la pen so dan pen ajok anse nang kam pan tung ke klem pon tekje pansta nang kirima tumlong ansa nang jadun ta hem puisu asa bang putin pansta kipiji tumlong ansta nang hirjume pitha bang putin sta ninga klong beng kachipi pe met hekje pansta nang bang putin arisonim so tumlong sanang dudun ta hem puisu asinang fan kirola pen kachu pe met hekje so na ning pen dalang tum pachipi nang nang hastro long to ka sonsi asabet kipista ninga klong pen pipute and God love a cheerful giver for son sem puisu asabet stan itu ninga klong ben ki pike nang deng hem puisu la sebang putin sta ason ka chipi rap thekji fan sen na fan sek kirap chang la puisu asinon sodan puthak na fan si hodai lo Jesu Kristo men pen si chordom lo amen dan kirung pon boma hot nitum lun pon lonang luna number akimi pen 163 akebanalong 111 akimi 163 akeban 111 111 Mene alam. Akeban ke 111 111 kali 188 sorry sacred song number 357 akeban bangke 188 sorry Akimi 163 Akeban 188 sacred song number 357 She take a ring along.
che te ke ring alam ke chok chi ning hangan si ning pon chi che nam me ne alam chu me alam che te ke ring alam me ne alam chu me alam che te ke ring alam bir ta ke me pensi e hang che te ke ring alam ke sang ling kang sam long chi nang che te ke ring alam che su pe ring abang pa pang tir en nang me ne alam chu me alam che te ke ring alam me ne alam chu me alam che te ke ring alam arna manong petena ingnik tamelo non hitum bible ke porhi la pen kardom apor le en pono nang la sinili korte monjirong chehon pi phansi puthot phalo alang ling pen bible ke porhi la pen kardom apor en ponpo apor kilong po churu parpila pini mai kejai pon MPP phanstame lang ni phan churu por malak pasuna por ke me ni pi pon pon se prangsi da kadu ka be na chu tong dun tum phanstame himpu jisu amen pen ari kan sama kardam pajrikla tenile non hastro kang chur por hi ponna nili kelang ponji lake kethan angdeng pi pensi an poniklo chapter 14 verse 23 to 26 an nili pori tikla anke hempu aphan kipar chojira ilong kangbai tanga timalong damla hadak alangdi ingno nangsok drakha ahorla jit ajang thu keching thok cheng achai nong aso la pen abire sak aso phan ke peni phan chodam non la klem non anke nangtum kai ke hempu nang arna ma phan aman ki peji charli thekpo jongsi nang phan hempu ki pahir me amar phan ke peni phan ke ponji kar cho adim nang hempen elowing pulute lahai le klem non kelong tang amar jora tangka le kar cho adim malong onon nang kopima ke padam ji nang ning ke hangaling padam non chainong a ok biresak aluso drakha ahorlang hor arat ame nang arnam fuang no nang lapen nang hemisia tomanta chotame lapen ning chiparong no telake asrong chiralam lo kaparhi lapen karju putha ana mahir jumi pedona ante nenon ana mahir jumi hangpon lang pini litum kangwai tanga pan popen litum pan ana malam ke banji litum ning ding pen chong hong pen karjong ostame itum baprang kon thekje phan arang her jume hang pipona alang pan sitame tenile adom ponla jakong the parpi tum sikyanam tum juwana khan ko parpi loko toda bada pen hang por anstame nitum kedo kedamaling itum ke matha ke klamaling an sami ko la pen son surya ke sum sat pere me mesa an pen sami nang nitum phan kang hon pen jog ni kera la pen pe jog ko nang khan churu parpi lo la pen nono por
sitami pun itum panang kang hon penajok kado bawe panang pangrum si putot dak nang hem kang cherlo itum jingrum penang pan putot nang kiru chulo nang karcho chulo pastami nang chu panang choro par pelo sinana porpo ni putot nang do pate box ke kami di sinang pat nang to ngar jam ko apan si po non nang nang kang wai tang aban po penajok po alang ni penajok ni itum sitami nang karchong alang nang karchong kang cheralam sitami pun itum ning ding pen itu karjo dun thek pame thek pen ning anu ka sibi thek jia pan po na hir jume na sibi dun thala pen lang li penajok sinitum abang so lam kang thir sitami ka chini thek pame thek jia pan po na karjong pen nang si ja dun thap sini pa pis sitami po ni nang panja pen chuni relo no na por jo itu dun po la pen na pahir jume dun po pasi ni thelo la pen ko la na pen hir jume ke long jia pan si jisu ni pen men pan si chwa dam lo amen. Haprang si ni tum youth director pan stami akiro pilo alang lepen danam putak arnam kardom ponpot lapen monjerong chon pi pan stami akiro pilo alang lepen stami bible kapor hi lapen itum speaker pan stami itum arnam mardom pi ponopot akiro pi parpiklo arnam ai herjume nang itum long anso se pedonang non bang kenitum kenang sot angdeng la kenitum arna malam le nitum arju pono nang lasi non apor nilinitum pini kangwai pon nitum athang bang nitum Senior Pastor Mate Reverend Dr. Solomon Rongpia Phansi nili phalo lapen alang li phansi apor pilo. Prangsi arnawa phana kiro pipar piglo itum DBC YM pen prangsi Thanksgiving service kapaman lo po niligedak pastor lo po si lamathana batai tin mat maflar ke vek lapen nasan ki pi akenang awel setana tum niliphan kaching hon ang text ka paklang upen po si nilining arong pendeng Pini ilitum kajithan pon rap peje phan Bible ang deng ke jong dam ke Ephesians ang deng pi pho ang deng so ingkoi Ephesians ang deng pi pho ang deng so ingkoi Ajat akam alam tame kai kita hempu Jisu Kristo amen pen po arnama phan keropino Giving thanks always for all things. Jata sons tame kai kita po arnama phan hempu Jesus Christo amen pen keropino. Lahelo hastro ang deng kijong dam pen athebi ke ili kachero pen le dolona. Let us be thankful. Itum kachero aning ben si donai. Ang soalam happy pen. Arna mardom sina. Hempun on a por nang somart no pen nang lamantir kachali rabi pansin tuming honglo. Nitum arlo kapati joy lame he, ahok lame he, kachini thegje panja kong ne pitha. La pen ning arlo kachiri munja jakong ta nitum bang putin pan pitha. Ji somet pe sardom lo. Amen. Thanksgiving Bangladesh ke September ciklo tarik pli lo Thanksgiving Day bati itum karbi itum ke sogroya ke kan hello Thanksgiving Day lo Harvest Festival hello lage mo February ciklo January ciklo chubok rot po ladalong nungte Harvest Festival ke February ciklo esitum paman pon itum Arnam pen kilong hirjime doan pen katiki amar doan pen arnam phan kachipanong arnam phan kerugi piarni situng paman pon America that latum 1621 aning kansi kapangche Thanksgiving atum le belek to benjamin bathedak
Abraham Lincoln America president se 1863 ningkan si latum civil war gitu ron kheng bong ron gitu ron ga chidan lang so hut si alang lige thanksgiving arni ga declare ba ningkan ga declare 1863 ningkan na pen ke November cheklo Thursday the last Thursday of November lain lo thanksgiving arni item da apor ke lang actually la pen halang so 1941 ningkan sarang le pay taglo la pen itum Christian do phan ke thanksgiving ke matro ningkan simen boy la so phan jot keli arni wangta itum arnam phan ke rupinai every day of our lives we must be thankful to God. Number 6 kopia positum choro ba kachoro ning bendunai nake we should be thankful for the freedom to worship God. Arna aphan itum ki jok one pen kang duk kardom long pa pini penang ada to okay arna aphan archu long lei Muslim adat communist adat non san itum sa tak freely arna aphan ing duk kardom long lei dak India ta nang le tang lo freely kardom long le de ji phan America ke nang le al prang ke Christian English school along an ke devotion do long nong do long le nong arna dong le jiso men pan long le aka kapre ka dharon do phan ning oi lag na pinani tum aphan da lason ahun nang le tai Christian school long suta devotion do long le Christo men pan long le aka pre ka dharon da do lason hu nang le tai banang le tang lo our system banajok anti conversion bill nang pado lahai ke Christian phan ka chinegi at war ba ka pre ka dharon phan mane intolerance religious intolerance polo lason nang dobom asi tum UP mission along history ba langnam lo pulong te pastor dom phan ka chinek evangelist dom ka chinek kapisung lepen gira do vek vek hota ekdom ka phalang no dun along pa along dim ke UP adat ni liga freedom adim anta nitum phan nang ke ponchong hu along pa along dim ke latum ke gira me kim haidel गिरजा में किम है से अहम हाउस चर्चेस अहम सिचिंग रूम को रख से अर्चो को चाइनो गोहली लोग सिचिंग रूम लोग पनोगे पुत चिलों तो नंग कोक दुनो अदाक से सा उपता भोपो रोंग फारला सा नासी तो लान से ताई लितुम अपन के पिनियर नी दाक कार्बियंग लोंग के जॉग वन पेन अर्नाव पनिंग दुक अर्दम लोंग अपोजिट तुम अर्नाव पन रो नहीं akisung long lepin vasia na phan long nai bu phali akisung ang bong si Abraham Lincoln ta ke declare thanksgiving civil war do bang hosi la si Christian atum ke every day arni van tar nam phan ro nai ke ro port thanksgiving day lo arni wang ta jilong salam ba arni wang si tum ke arnam phan kang duk kardom lepen arnam phan kang duk kardom hot kai kita kiru pen Ephesus ang deng pi hini ang deng sopret hom pen greener cap but now in Christ Jesus ye who sometimes are far off are made nigh by the blood of Christ aprangi tung ve arnam pen hello wing etum lo Arnav panchini ne hoke kang ting ku garar ke do tumlo bosinon ke Kristo avi penjok itum phan arnam madung ewan tang lo arnam ka thang long itum phan ewan tang lo la posi Kristo penjok itum ki jok long pot arnam phan ro nai bonde Kristo phan chini ne pen deng de lang atum ke alang tum ke arnam phan chini ne dat kang ting ang bong se do ko sanang tha asia prang si ke la hello tum
Arnam Phan jog one pen kiru karcho kang duk kardom long pot itum Arnam Phan ronai. Hini why we should be thankful to God. People say itum Arnam Phan kiru pinaya take la hello itum Arnam pen kang jinso adan. Kang jinso adan itum long. By ili ining kechipening dengji kachicak unadan. The grace to endure. Kachicak unadan Arnam itum Phan ipida. Itum karbiatum a history ta lang elong te joy ke kali sungkrung. Ha Tibet pen sigibang, Tibet pen China, China pen Burma, Burma pen on dak Manipur Jiribam pen pu Kamro nat la pen pu ke Nagaland pen se pu wang lo. A history tum lo tang te asan asan kisung ke po tum tu oji. La pen Kristo abdeta ko me ke long dun ta joy ke kali sungkrung se. America missionary tum aprananta Chematha the pin pen wang si tum Phan birta ke me lang tham no. Ansi pini tum birta ke me long dun se. Arna makang jinsu ma si birta ke me long dun ki jok ta ke long dun. Dat hinia korenang de pi kreni sir keblong pol ki polam bab pol ki pol kali pol Phan Arnam ke thagalam. Jasemet Paul alang li isya ke so long lok pu lang so ke so ke mane scholars tung pu malaria ke cepa mesung krong yang tai tum malaria ke lang phere me tum kote obet do po malaria specialist lo nil phandala sana ba melo malaria long lok typhoid long lok masih full course malaria muing korani cho dead mat me dead corona anda medun lablo na pesan Paul malaria long lo has ga dawai da no sa thak malaria specialist of that amasi Paul Phan is a thorn in my flesh ke chipa me phan batai ke thom da nam chor do Arnam ni Phan nang so thorn in my flesh hek jok tha so a thorn in my flesh ke malaria cepa munidel photo ta lang te Saint Paul photo ke chung kreng pe ka mang hop ler la mek tong se ka mang malaria chodela si chordom lo bata ke thom chordom ke Arnam ke tha ke my grace is sufficient for you. My grace is sufficient nekang jin so nang Phan dor dang le for my strength is made perfect in weakness. Aja kong kavya hut ke nija kong halo ke choklima ason banang thang ta mathanang ne nang ke chakun je chakon pe no ne phanta is a thorn in my flesh nang pidelo diabetes ke ning paron rai kam ave diabetes pe jok se heart trouble long po a mek ta pavidat po la pen kidney ta pathuok po ilom san ni me thang ban che pa phere kali ka doi hona pa phere lu diabetes pa long de diabetes ke long the kamat tha ka ning bie po tension worriness resentment la hai pen po si diabetes ke long ke cheng ke long lo phe bang te ok an chong le jong he sta ok an chu bang ke akom nang pokum la pen doctor dum alopathy doctor tum te nang kai sil mo ke thi hon ta nang Phan insulin bg pen ajat abodawai bong pen nang wadun roi nang box lo apon se nang ether ayurvedic tum challenge homeopathic tum challenge pamet den po dawai pen sita ni homeopathic ga chodun lo me ayurvedic ga cholo me ke condemn lam wale chopi me de pole pene amako non allopathic se chotu Nyolomsan. Sita is like a thorn in my flesh. Ni ok ang sielo in sudo sang thala. Ja an ok choi po ni ga hang ne ja semet ok cho alam ba food alam ning daw te serdi hon pen tum bai ni ha kene Calcutta long KFC long cho dam wi ko ne det wan
hala so ke Calcutta KFC cho menai li ne along KFC cho piglo sita Calcutta son thara KFC cho me oi Bengali tun thek mu chone pen la pen beef pulau anh coi jangan lama beef pulau ta serdun sin wes na pon Muslim hotel itu me sugli sita nong ke lahai o bun lap nang ko people ma lang sa thorn in my flesh kido pen apa adun thu bang ke tum arnam phan pe thesi ro nai ma la ke arnam pen mang hu me a hirjumi itum ke long apa with for all the wonderful blessings that we receive every day pi the ka do we lang lo tang te la matro an phan chot kali la son an ki chome de kom son se ki son an ki chome do pik ya Philippines do hot nearly favorite isike bulalo de chainong aking phu ki up chainong aking ki up yo pang thang upo adap long teng ke an ben chupo chome pik ya lan cha ka prek han ke chuno pik la sa Philippines to han ta dak abang vre ponar jono le thai chuno pik se nitum hema han chume mun nak de po ne pini kita la bulalo ko bange chume sen mo pina tum Philippines dami bulan te bulalo natma riamon chume sen khaya peri ka ching thang da long kut se ching thang ima necktie si chikogi ma alo su tum ta sleepful ma sleepless ma a joy peri ta long sleepful puter don ana ke ding joy bana ga sleepless belong te da aning beng pong a joy aya to aning dog den da sleepless ke sleepful se bisa ning dog la pen ke do hem da lakh millions atung railway station on ke be dolong akung ke be kai ke ne Howrah station pen ha city ke dam hot auto ba taxi ben ke dam hot la dolong akung ti lai lui ki thi le ma ke reng ma chin ni kopi pasi sarkar tum la tum lang le dat ma la son sin ni nge ma tha ba ko son si la tum ki do ma an jodun chita hotel long an bo bang ke war tang pasi ki chuk ekdom aning ji parong so gali la son ke tum phan ke nang bibe peri ki chuk jun da dor group ke do hem ta pakai tum phan ke pi na pen ka do ka beta jok wan ba si tum ke do long aposi tum arnam phan ro nai arnam sili tum phan nang ke pi ba he is our provider our divine provider lang ta ko masna pi sarkar na pi ri arnam sna pi RV ta na pi na pen la ha furniture sugun thang bimalo na pi iptum me thang mata hem bharia sofa dining table mesen itum ke long la ha ga do ko arnam se theng pi theng pang pa dolo forest ka pa dosi la dak pen si itum ki chogi na phan long la pe non son thak furniture dai itum ke long kenang je son an arnam ka petik tang ateng si itum pani pi earlier mete hot pen hot arnam nang pia bostu lo bumat abisi and to pick amasi itum appear theke itum si ka pavir manda on climate change global warming lahaya kisung itum longwan bong chikli ke wang lahaya kisung tarkia dat non hasi chikli wang penang itum thilum langge the laga do ka beta itum arnam nange pi appear the bang just met abisi and to that dor chir ke chok dor chir ke enon kado ka we a voda cho that non a pi ta cho that non cho non la pen theng pi theng phang an ta enon bon ta nong ke tum bang ni thom ni tum si koi lai ta phur lap jang thu ta phur lap long le lo ke do mineral an phur lap pen forest along do theng pi an da thu lir ke bang e bad that si la so po si climate change na da ko na pen tum appear the ban ke virang adi ma do seta dak ka do ko ya son itum pandor pluk
ke me son an arnam pen si tum hane ki pi yo so po si tum arnam phan ro nai James ang neng pi si ang neng secret silang puro every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Kado kabe ke miadan an, ahirjumi an, ang song man sigang puta arnam man sigawa. Na pen arnam lang red lang ay pen klem kle an oten met kiddu ko phanta pi, ke plang man pi, misena mane phanta pi hingno dak mane phanta dhorom mi mane phanta pi, dhorom mi me mane phanta pi. Yolo basa. Asoposi itum arnama phan kai kita ro nang ji arnam phan itum kiro aning pen ke doji bulo dangte we should be thankful always we should remain thankful with the attitude of thankfulness bulo dangte son thom itum chipong rai ni ba chi unai if you want to remain thankful always you have to avoid three things. La son thom ke ison ke lahelo English pen ke bitterness ning duk it ba ning ke ho bitter ba te ke ho phano eta ining duk ining oi lak ining duk it ila soban se buda bitterness halaphan deone that ila posan pha bitterness Word hoke jam joy ke kali. Itumyo se arnam pan ro thek the. If we are not thankful to God, we can become bitter. Alo alam mage. Itumyo se arnam pan ro thek the that. Rowing tum the that. Polo polte itum ke ining thui tai. Ining sek lok tai. Nili metang experience ta halo nili inut bhania pa ining ke oi ining ke duk. Pen a job lasa diabetes nang recall 1.5 year ining duk la pen batai sige ni Don Bosco chale hut class 9 ke pari hula sister ne phanar dep arlo somni nang ko pusini phanang dep hai pawni ning oil lak lata ni legi chop chigeli ilong a room ben ilong a dream map bene wall map Assam map India map ke transfer ni prangadam bangsi bi pe me ma paklo bup mane tale dun chili ni ke odong lang ni ke pona map ke bi belang ama sister bang na so ke klo thelong mane phansi na dep aro so ni phan angkar dep ke la delang pe the thak ama sini ning oi lang mane kat chui ha tharwasa ni school dun de lo pai pone pai panchi thana pima ni master ni pana adapted amasi nini ne thomano gedo ni pai bang ning duk piksi bo nang school chi dun tuno pene appeared here mar la pen appeared khi poisan ke bang nai hu piun ba nang do kai un nang phalang no piun me da chun bonta nang gian kachini yong se long lo pote badu ta nang kai se nang thipon nei no one can rob or steal away the knowledge that you will gain the wisdom that you will gain yola sonsi ni page ni phana pare amani ta ni ning lut chokle masine ako Don Bosco school na chi dun tu hasor ni pen ni jong se ning to eat where ning sek lok where ening chibeduk it ver ko sonte pini nan pini ko sonse ne ke plang ma sonne plang ple that je pol I will not be who I am today if I did not listen to my mother la si aprang sige itum ke chipong rai na ji ba ke avoid ni ke na lo bitterness nang ning sek lok nang ning to eat nang ning duk it jong sinang beauty lo polo tangte nang kaya wong success abidato akiu na bidato la pen arna ma panda nang kiro tek the bang mandat po hini ke avoid na ye bang ke discouragement the second thing
What you need to avoid is discouragement. Ning parun hup. Ning run hup pa ning parun hup. Lalu discouragement. Na kami thang mat ki claim je pan aning hang je kong weda. No confidence, no enthusiasm. The son of English pen buke dispirited akar jong weda. Dispirited. Dispirited but disappointed. Ba disapproval. Ba ki claim je pan ing hang te me asona ke sung apan matharo. Ni thang ta claim tak thelo. Ni ke thang ta kha velo. Ni thang ta ammo wang ve mu ni chiplang tang lo. Yo la sana ka matha. La sana ka matha yang si dolo pulote itu manding wrong ta ing bodet. We lost the joy. Itu kereng athe thang ta le vedelo. Pusi ning run hu pen dolo pulotang te itu meaning wrong ta vedat. Asi hempo Yesus Kristo talang ri risang hopan nang solam putekang lo. Nang tumpir thetak sungji ason sonake sung phoji. But be of good cheer, I have overcome the world. Wanda nang tum aning chipurun hobri ne pirtheban haitang. Pinitum hempo Yesus Kristo bangsi ke kroitang atum alang ben ki pia ki judu chethe ki deng tang atum polote idum thang da kaning binaya sona we lang so pirthe malom so si tum do pleasure. Mathe da do pleasure seta tum arna maning ha teng do pe mene ingai. Itum iningirun hubya thea we pin. Nilang so pirthe da do tikan alang kam sene klempo alang birta ka me sine klempo aning ha ling se ne pe plengpo mo thilo bolongte arnam ne pan chipon po. Halang so confidence and assurance of salvation itu mangdo. Asidolo polong te itum kai kita nam pan itum rothek lepe ningrun hub asona bangke itum long pan avidat pan. Ini perun hub asong pipila. Ha? Nang tuam pan men ning perun hub je kapila. Puthate. Ning perun hub asong hai. Puha he jong nomor si ke criticism kinde thavari bang bang lagi bang bang ni perun kamu aku nang pan seta mane yo si John ke ang mum leke ong even a juda ong amahang si themunak apu ajumute puyo silang pulo pulang te ene iningrun hobji ba kamle lon kilon anata melo ajad asan heme criticism constructive criticism pudola hala mangge kappa kengi kappa meje pan ani purungi pana abangsi constructive criticism pol seta kakinde thap amange lagi ning parun hup pen abang putin long tawai ate kadawe munita itu mai ning dok pet pepo nonda da kadawe yang bong pen bang ke bagani paning dok de doige atong ke pan criticism people Sita nang pupu sita me itu masih arnam pen kilong ahirjumia dan lam cematha akit jok lam cematha pulote muni to majar nam paklem tame ni thang da matha the ta pen pherere muni pilo ne phane klem thekpo what man can do ne bang pom pathilo dun dai bonda ni karjong ni chithege ponder nei ni lake arnam pen long tang lo pen arnam panchi pi tang lo la pen som thom kape jutsi a point la yo itum ke avoid nang ji ba ka chipong rai nang ji ba ke claim pon pe da nai ke ka chipinda english pen buke arrogance pen dam chalo te ke pride lo labang so akachipinda ke itum yong si arnam phan ka churo kero gi pi yong si pakom lo bolong te itum kachipindak se bang rong itum e chipindak ya sang thang so na vege nang arji ta arnam se na picture arji narje ki misent me jogo nang chipindak ye thang so na vege
bang iku wet nang mahang wang prok nang palong lok ta thek nang mahang se bukon tu nang palong lok bi go pier je ke me lang si arnam si tu ma health ta nang pi aw pranda nang pi ajara sondala non itum kang nim boma atomon ta arnam na pi ge minute ke bag la so tumon bon check tha to itum thik li ma thik dip ke thik li bi ti che ida la penga do ko ya pipe nang pejok coronavirus penan ajara singjam penan ta arnam si tum nang pejok la suppose itum chipindak mo ithangda we have nothing to boast we have nothing to be arrogant asidak itum sa arnam phan imethang phan chipa thalok chot pulo tangte itum ni chipathe po la pen chipindak po monta allah tum kai kita ituma kai phan dor plubason an arna mesi long pura kai kita kiro ning bensi donai kali pulong te la phere mimea otlo arrogance ka chipindak the result of arrogance and self-satisfied is that it will cause you to fall bible long talk por hilong nama pride goes before destruction. Pride goes before destruction. Jong si ane chepethe ka chipindak jong si ajir ding klui pendol te chingkoi bu polan lang so chingkoi bu ke ka so ka chingkoi ke nang thur thu sita me ekdam amek arwak wak po adak to po pray ne lapin itum anu tenda papi ni choklin po bang batuta chipune no one is perfect everyone has done wrong nang ede je bo si bo ka chipindak ke san ni kai siang bo ne ala hagora long le ko binya theng plak ardon lok po ekdom la lang tar thoi long ke kat dun ko pira english me po surfing bo surfing ke ne ke chobat long le pinha la si ne thek por ekdom chi thap nam te chingkoi ma chingkoi ke gari ke ka sang thang le thek thek pin se gari ke sol lai bo de ka chingkoi pe par ke avelu ki klo pe nang par ke avelu asobosi ilitum arnama phan kero kai ke ta teng ni ne de nai jong si kero teng ni lo pulong te itum ining to it ba bitterness do kokpo na pen ningrun hop ta dopo na pen ine chepathe da dopo ine chepathe yang se dolo pata unela arni senior sinang klo wek po chingkoi wek po na pen nang phan baduta nang rap tek thelo na sikaching hon Christo Cordela Penning Jiratum. Let us be thankful. Kaike tarnam pan ki rope ne dolona. Kadoka vyason tin alama the tin pen ason tin amar pen potar nam pan rona. Just met itum arnam pan ki jog one pen kang du kardom long pata. Kapreka der son kali itum death by itum dim non wat itum freedom to worship. Joy K pen, joy one pen, itu mana paling tu kardom long. Tapi mana makang jinso itu tu pan pil. Kiso kon ehoda me ning ciberu neje kong pil. Lapen ke kai kita akhir jumi kilong an pen pot. Kadok apa akhir jumi kilong an pen por nam pan itu rover naji. Lapen arna pan ke rover ot pen sike doji polotang dela son thom kahi no. Order durbang tumchi onai bitterness, discouragement, and arrogance. Situm anutena bang putinda lakado wea mar lakado wea son pen chipong raira kai kita no itu mapan ko PC claim pitang no ma no pan rover chepa na sidak Ephesians point ko long itu pan ki pugala hello. Give thanks always for all things. Give thanks always. And every day for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Let's be thankful. Ajat akamalam tame kai keta
hempu Jisu Kristo amen pen po arnama phan kero pina arnam lam jathan buthak arjume pedona amen. Pini nitum a speaker, nitum kachinghon, Reverend Ben Sitame, nitum a pan pini. Athepi ke pon, let's be thankful. Ephesus angdeng pi po angdeng so ingkoy pen nitum a pan nang ke pi pon di. That we should be always thankful in all circumstances. Di. La penason tak tak si Bible long verse do nitum a pan arnam nang ke paklang pon di. Nitum arnam pan kay kita me akiro pinangji po. Nitum 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 long sitamedo that give thanks in all circumstances for this is the will of God in Christ Jesus po. Nitum adjat long sitame in all circumstances in all situation pulote kiheng no long tame ki me ahut sitame arnam pan kay kita me akiro pinangji. Sami nitum ke di kiheng no ahut arnam nitum akiheng no situation hut arnam pan kiru kipi ke aphialam lo nitum ning karong ahuta nitum arnam pan akiru pi ke tengne buk ahuta nitum abatai stami nitum dolo di nitum and nitum kai ke tame we focus on things that we don't have instead of focusing on the things and being thankful for the things that we already have di nitum langdamete ili isi illustration langdam lo te that in every situation nitum akeng no puhut sita ake me puhut ke nitum arnam pan akiru pivek nangji lapen akeng no ke puhut sita me nitum arnam pan la confidence no nangji la trust no nangji that ake me a situation nong sita me akeng no situation nong sita me ake me dovek ji nitum pan ake me pun nitum la sona trust arnam pan to nangji de nitum isi glass nong lang half full ma half empty ma laken nitum emetang akamathalo di it depends on us whether a glass of water, we see it as half empty or half full. Whether we are being optimistic or pessimistic, like it depends on us. And to be optimistic, to be positive always in life, what we need to be, we should always be thankful to God. Nitum kai kita me arnam pan akiro pinangji. Nitum hormu kupilok ini emethang long do. Di la sopot nitum pan arnam pan akiro pinangji. Instead of complaining on things that we don't have. This is the will of God in Christ Jesus. And if we do this correctly, we'll always have peace at heart. We will not have frustration. We will not have disappointment. We will not have depression. Di nonom pirthia thake depression a slogan dopik. Depression po. But we are so blessed that we know who God is. Di we know we can trust in Him. Laswan nitum ningkit heke do nitum apan ko ano nekeme. Di asin nitum kai kita me nitum apan pini nitum senior pastor penangethanason. Let's be thankful in all circumstances so that we can avoid being discouraged, we can avoid being frustrated, we can avoid having depression. Nitum kai kita me arnam pan akiro pinang si alang ni pen samin nitum pan klar dak pen jume sen pen nitum pan pini athepi. Let's be thankful nitum pan nang pa realize long nitum pan nang pachini long opot alang li pan nitum akiro pilo lapen alang li akam lapen alang li long lapen alang li hemi silong stame arna mahir jube kai kitame pedover nang amen. Lasinon nitum kijut angdeng lepon lo lasi jutje prang kijut alun nitum lun le prang nitum pamo pen nitum prayer tangdera pisi nili long ke wang apot mate aprang ta wang tahai stame nili chiteng ne bup tahai stame non nili nining dolo nitum jasemet di nitum pini girja dopon po pumat nitum probhason alang li asar di mate NHM PDM District Program Manager Omorjit Tiso sitame alang ling pensame ning kang samadan sitame nang chipipon lo lapen isi tuning ri nitu mapanang pilo je alang lia ik sitame cancer akesopen se chelang bom lasi alang li tum hemisi pan lapen a ik sitame se ke chelang bom hot arna mardom pinang number 1 Omorjit Tiso lapen hinia bangke nituma member Vikas rong chehon alang li apai amen ke rumi terang pipu alang sitame keso tumor pu apulong operation claim nangji alang li Teshpur long si health city hospital long si chelang bom si poisa tangka maha sitame kadure do pu arjlong lo la sinitum ke dor de ke pu pedo an tame arnam pen akirap ke long jipan arnam ardom pinang Vikas rong chehon apai rumi terangpi lapen ketom bangke nitum aprang nitum XVP
Abhijit Hanse alang litum kadok weta alang tuma situation kenang litum chini lo lase alang li non twins pen stame inut bangke chewoi pijui lo lapen akleng abangke non sitame hospital sito bomlang Pratiksha hospital pu holadak sitame oxygen pi bomlang atema premature baby alang li sitame latum akedor ke pope doan di latum tangka poisa maha same kadure do lase latum aphan same nitum arna mardom pinang lapen kijutsi pini arni nitum VP present VP Albert Ronghang alang lin sitame pini ke mahang ke thek arni lo his birthday di kusob which birthday I don't know nang than the but I know it is above 30 but I don't know whether it is 31 32 33 or which year but alang li phan sami ditum arna mardom pinang lapan alang li sami pini ning karong pen ning kang sam pen sitame dituma phan pini refreshment ke alang li pen sponsored pon lo se alang li phan sami ditum arna mardom pilona alang li hakai long sami arna mahirjume ke doji pot la sila sonpli amarjit tiso ahem isila pen ai ka phan vikas rong chehona paya phan Abhijit Hanse nitum ex-VP asupo phan lapen nitum non-present VP Albert Ronghang alang lepini a birthday pot sitami arnam pen ahir jume hangpon lo nak sini chuning ri lo nitum youth director pen sitami kardom keja ponjia phan kang hon lapen kang jinsu te parpek por nam nang panakiru pilopo nang mesen nitum aphan la ana kaching hon la ana kang jinsu po nona por jasemet nitum nang panakiru pilo nang li ban pen mati nitum senior pastor pen same nang lilam karjulong po choro parpek lopo help us Lord to be thankful always Lord lapen nona por nitum jasemet nang pan chuning ri pen cho ardom lopo nitum aphan nitum probhason atru nitum aphan prayer request kewang sir Omorjit tiso alang li sitame NHM long a DPM alang li sitame ning kang sama dance tami nituma panang chipi pon lo pornam la sinang alang li tum hemi silong ning kang sam ning ke the nang pedota la pena ik sitame arnam cancer ke so pen se chelang bom la si alang li phan same nang pame thapo nang kiune son nata ve po alang li ke me pe nang phan hakhia ke ro ke pi thek jela sona here jume sitame nang pitha la pen nituma member Vikas rong cheho na pai rumi terang pis tame se chelang bom Teshpur Health City Hospital long alang li la tumor operation sa me sen pen kichun thek pen po arnam ke me thek pen po aku puthot hem nang ke chile pon pa me thek ja phanang pa her jume dun thala pen nituma ex VP Abhijit Hanse asopo sa me non mat sitame jasame alang tum Pratiksha hospital long sa me se chelang bom poisa tangka kadure do piklo pornam na sinang lakedor de kupo pedo anda nang pepleng ra pornam nang her jume ben kong ber bira la so sa me kireng pon bom pen po nang phan hakhi akero ke pi thek ji la sona her jume sa me nang pitha la pen pini ninga rongar ni nituma VP Albert Ronghang sitame alang ni pini mahang ke thek arni lopo alang li amahang ke thek pen pini nian sita menang mesen ok pran ki pi mesen a hero jume ke porhi ke Charlie na tu paprang arnam lakat to gowe nang a hero jume lang ni ki phan ki pia po choro par pik lopo se ke wang jilangar ni sta mela son thot nang a hero jume pira po alang li nang li kam long an so se ke ba prang thek ji po nang li kam a phan a por ki chipi thek ja phan nang nong ke pathe thek ji phan la sona ninga ka ma tha gyan sta me nang Albert nong sa me kai kita nang pedo tha po nang phan si ka do gowe nang hodai lo po arnam jisuinut peramen pen po phan si chardom lo Amen. Non ke nitum kijut alun lake akimi pen song hymn number 98 la pen akimi 111 akimi ke 98 song hymn number 98 pehai nang Jisu amen la pen akeban lun kitab long ke number 111 thur petlo nang lapen kijuda kardom ke nitum pinia speaker pensi arna mardom ponpo
Mount Parpik nitum chikier nam nang panang road to Parpik lo nona por nang hem room nitum ongadet sang hope and stame nang pan kang du kardom long la penang pan kiro long pot jasmet aprang si Thanksgiving arni nitum ka talon long ka paman long pot nang pan ru Parpik lo nang sumar de ben kai than tang alam an patak nang perejme denra nitum bang putin ning alo ka chiri munje je kong nang pitha penon porne tum ka do pe nang pan kang du kardom ki ruar chu pijusi mithang mithang hem chidam thupo nang hirjume pelen tum abang pan abang putin pan da pedam long tha Jesus me pesar dom lo amen Churolo speaker panstame kardoma pot lapen katowe panstame pini nang kichitong do na pot apor nang kichipi apot arnama nong pethe long rapet long apot nang lituma pan katowe panstame ninga klong pen akiro pipa jerlo lapen nona por nadak nang litum hem dam de pitra hula dak hong long stame pini refreshment mate birthday a refreshment stame chopon Popusi nilining telo la penang litumapan, palo la penchuning rilo. Kado welong arna may herjume anso se pedona. Amen.